Kia rite koutou. He pau whakaero, he mana tangata, ko te tohu o te kotahitanga o tēnei hapuri, I kirikiri roa. Today marks the first day of the beginning of our establishment of this wellness centre. So it's a great way to know tikanga, their culture, or even are connected. E rua te kau mā waru ngā pau whakaero, ko titia ki te whenua, hei kai tiaki I te whare hauora, te whare tautoko hapuri, me te kura whakaero ka tū ki te puku o tēnei hapuri. Tā mātou te whakaaro, e tūana ara ngā whakaero o tēnei whenua, ara ko te pāsai tērā. We bring our services to the community and we are living and being and breathing in the community so we can support the community. But it's putting whānau at the centre of everything. Te kaumā 5 miliona tāra, te utu mo te kaupapa nei, a kua toru marama ngā tohunga whakaero e whakapau ka ana, kia tūmai ai ngā pau, hei wāhi I ngā mahi. I erected these pau that stand here today. Felt blessed today to be a part of it. This is the beginning of a wellness centre for our community, for our whānau. It's positive mahi, you know, and it's growth for our people. Kei wangani a tātou ki konei, ki tēnei rohe, ko te Māori tērā. Te Māori e ki ana rātou, te awhina, te tautoko, o rātou maimaitanga, karakau, ngā whare karakau, ngā moni, hakoa tēnei, te kaupapa, nunui tērā o te Wellness Diagnostic Centre. Ko te pai tawhiti o te Kohao hauora, he retuinga mate nui e rima e pēhiana I a ngai Māori. Ko te mate manoa, te mate pukupuku, ki te uma, ki te pū kahukahu, me te whēkau anō hoki. We want to transform health. We want to transform our country into something that's much more equitable. This is the way that we are finding the path towards. Me te manako anō, ka otika tō ngā whare hei te tihima e tū mai nei. He roni waikato, Aukaha.